Fudbaleri Sutjeske po ko zna koji put pokazali su da su šampioni humanosti. Četvoročlana delegacija u sastavu sportski direktor Krsto Koprivica i fudbaleri Božo Marković, Suad Ličina i Dušan Vuković mališanima sa dječjeg odjeljenja Nikšićke bolnice uručili su poklon paketića i na taj način im čestitali predstojeće praznike uz želju za brz povratak porodicama. Osmijesi na licima dječaka i djevojčica najveća su nagrada momcima u plavoj opremi na koje se, kada su ovakve akcije u pitanju, uvijek može računati, poručio Koprivica. Sutjeska će uvijek podržati ove akcije, djeca su naše najveće blago, mi zbog njih i radimo i živimo, ono što se kaže, tako da jedan dio naših najmlađih sugrađana, nažalost, će ove novogodišnje i božićne praznike provesti u bolnici. Mi smo odlučili da im uručimo novogodišnje paketiće, to da pokušamo koliko toliko da ih usrećimo i naravno da im čestitamo i novogodišnje i božićne praznike i nadamo se da će brzo izaći iz bolnice i svakako se također nadamo da će brzo doći na naše tribine da nas podrže tokom utakmica. Jedan od najiskusnijih u ekipi, Božo Marković, mališanima je poželio brzo oporavak uz poruku da u novogodišnjim danima pažnju treba ukazati onima kojima je najpotrebnija. Mislim da svako dijete zaslužuje da provede praznike prije svega u zdravlju, na tih par djevojčica i dječaka što su malo, da kažem, oslabili, ali to su sve većinom neke male prehlade i to, i nadam se da smo im bar na jedan način uljepšali i da pokloni, svako dijete zaslužuje, kažem, poklon, da prije svega žao mi je što će provesti novogodišnje praznike tu u bolnici, ali eto, nadamo se brzom ozdravljenju kao što i hoće i da sve bude okej. Iako su već 10 dana na zasluženom odmoru, fudbaleri su pokazali da sa osobljem dječjeg odjeljenja čine pobjednički tim.